Reka twongere kubaha ikaze kandi twifurize kugubwa neza mwese mwahisemo kuzajya mubana na KG Pro TV mu makuru y'imikino abagezweho haba mu Rwanda hirya no hino mwisi muri rusange, tukaza kuba tubabwira ngo bimeze biti, ese nahe makuru agezweho ari kugenda atangazwa hirya no hino mu mupira w'u Rwanda, tukaza kuba tubabwira ngo bimeze biti. Ni byinshi cyane biba biriho biratangazwa mwitangazamakuru ku makuru y'imikino. Shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda yamaze kuba ishyirwaho akadomo. Ikipe ya APR Football Club ariyo yegukanye igikombe cya shampiyona, niyo mpamvu uyu mwanya nk'uyu nguyu tujye kugaruka muri iyi ekipe. Birumvikana nka ekipe yarangije kubitwara igikombe cya shampiyona, yamaze kubegukana igikombe cya shampiyona rwose ku nshuro ya gatanu yikurikiranya. Haba harimo byinshi biri kugenda bivugwa, haba transfer, haba gushaka umutoza mushyashya ndetse n'andi makuru menshi cyane abari indani muri iyi ekipe. Byose muzagenda mubikurikira hano kuri KG Pro TV ndetse n'amakuru ari hirya no hino mu ma ekipe agiye atandukanye akina Rwanda Premier League. Turakwibutsa gukanda subscribe kuri KG Pro TV nimba wakunze inkuru yacu, ugakanda kuri iyo buto ya like. Byinshi cyane tubategurira ndetse tukabagizaho, nyemerera turambure amakuru yacu mu buryo burambuye nimba wamaze kubukanda kuri iyo buto ya subscribe ndetse nimborangije gukunda inkuru yacu ugakanda ku iyo buto ya like. Kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu ni isabukuru y'amavuko y'umukinyi ukinira ekipe ya APR Football Club Tadeo Luanga Engineer, akaba yarabonye izuba kuri iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu. Mbere yuko dutangira amakuru yacu cyangwa se twinjiramo mu buryo burambuye, mbere yuko tunabagezaho ingingo tugiye kuza kuba turambura muri aya makuru yacu y'imikino, reka twifurize isabukuru nziza Tadeo Luanga Engineer. Muraza kumfasha tubimwifurize muri comment dushyiramo imitima ndetse munamubwira amwe mu magambo mumwifuriza nk'abakunzi ba APR Football Club ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda muri rusange. Twirukanze cyane, ubwo niko tugomba guhita dukomereza amakuru yacu y'imikino muri ekipe ya APR Football Club. Muri iyi ekipe ya APR Football Club hariho kugenda havugwamo byinshi bigiye bitandukanye. N'amakuru y'imikino tubagezaho agezweho hirya no hino mwisi muri rusange, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Muri ekipe ya APR Football Club bariho barashaka umutoza ugomba gusimbura Thierry Forge Christian. Yamazwe cyangwa se nyine byamaze gutangazwa ko atazakomeza gutoza iyi ekipe ya APR Football Club. Havuzwe abatoza benshi bagiye batandukanye, kugeza kuri iyi nshuro hamaze kuvugwa abatoza bagera kuri batatu. Kuri iyi nshuro hari kuvugwa muri iyi ekipe ya APR Football Club umutoza w'umunya Espagne. Bivugwa ko hari n'andi ma ekipe ngo yatangiye kumushaka kubera uburyo bw'imitoreze bwe. Abenshi bakavuga bati APR Football Club irirangaraho barayitwara umutoza w'ibigwi. Nibyo ngibyo bihari kuri iyi mihanda. Ese uyu mutoza yitwa nde? Amazina ye na yahe? Ese ubundi kugira ngo avugwe muri APR Football Club byaje kugenda bite? Niki kibyihishe inyuma kugira ngo uyu mutozo w'umunya Espagne avugwe muri APR Football Club? Ese ni iki gikoma mu nkokora ibiganiro kuba ibiganiro bitaro kugenda neza hagati y'abatoza ndetse na APR Football Club biri kugenda ishaka? Ese niki? Ese ni yihe ngingo iri kubyica? Kugeza amagingo yangaya APR Football Club imaze kuganira n'abatoza barenga batatu, ubwo ni bane abo twabagije hano kuri KG. Ubwo bari kujya gushyika hafi abo twagiye tubugarukaho mu nkuru zacu hano kuri YouTube channel yacu. Kuri inshuro rero umutoza uriho kugenda uvugwa, mbere ko tubabwira impamvu ikomeye cyane iri gutuma ekipe ya APR Football Club itumvikana n'aba batoza biriho biravugwa ko bagomba kuza kuyitoza. Kuri inshuro rero umutoza ugezweho muri iyi ekipe ndetse bivugwa ko ari uhabwa amahirwe menshi, ndetse vuba ahangaha tukaza kuba tumutangarizwa cyangwa se abakunzi b'ekipe ya APR Football Club bamutangarizwa mu gihe rwose nta gihindutse. Uyu mutoza amazina ye yose ni amazina atatu,
ni umutoza wakinye umupira w'amaguru aho yari yarinze cyangwa se aho yamanitse godiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2017. ni umutoza wavukiye hariya Baracaldo mu gihugu cya Espagne. Yavutse ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 1980, akaba afite imyaka 43 y'amavuko. Akaba afite metero imwe na santimetero 82. Ubwo yakinaga umupira atarareta yarenga ngo ajye mu by'ubutoza, yakinaga nka centre midfielder, yakinaga mu kibuga hagati. Uyu mutoza arakomeye cyane, amazina yose bamwita Altiz Lopez Garay. Altiz Gomez Garay, Altiz Lopez Garay. Ndarisubira mu muryandika ahantu, Altiz Lopez Garay. Uyu niwe mutoza uri mu biganiro na equipe ya APR Football Club, gusa ngishobora guterwa gapapu nimwe mu equipe akomeye ya hano mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse ngo na equipe ya Rayon Sport ngikabisa ni yatangiye kumutekerezaho, kuko ngo uruganda rwa Skol ngo rusa n'urwatangiye kwikemurira ibibazo biri muri equipe. Wenda iyo ni nkuko ko turi buze kugaruka tubabwira ngo bimeze bite. Uyu ni umutoza ubwo yakinye nk'uwabigize umwuga hariya mu gihugu, hariya muri Espagne. Yakiniye ama equipe menshi agiye atandukanye, ama equipe arenga 15 yose akaba yaranyuzemo nk'umukinyi. Aho rwose yatangiye kariyeri y'umupira w'amaguru mu mwaka w'1998 akinira equipe ya Indalistu, cyangwa se ayivamo yerekeza muri equipe yitwa Bilbao, ariko ayikinira nyine ari y'abatarengeje imyaka 19. Uyu bishye bana 1999 yaje gusohoka muri equipe yitwa nyine iyi Bilbao y'abatarengeje imyaka 19 yerekeza muri CD Bosconia yahara muri Espagne. None kandi 2001 yahise yerekeza muri Guernica, ayisohokamo asubira muri CD Bosconia. 2002 ayisohokamo yerekeza muri UB Conquense, ayisohokamo yerekeza muri UD Salamanca. 2007 yarari muri Castello yahara muri Espagne. 2009 ajya muri Celta Vigo. Iyi Celta de Vigo rwose yanagiriyemo ibihe byiza, ariho yatangiye kugenda agurwa amafaranga menshi cyane. 2011 yasohotse muri Celta Vigo yerekeza muri Cordoba, rwose hariya muri Espagne. Ni nako kandi 2013 yerekeje muri Sporting Ginjo, ni nako kandi yahise yerekeza muri Cordoba, yaje kuyisubiramo. ni umutoza rwose utarakunze kurenga hariya muri Espagne. 2015 yakiniye equipe yitwa Rapid Bucharest. 2015 yahinduye equipe inshuro zigera kure ebyiri zose, aho yahise yerekeza muri equipe yitwa Doxa Katokopias. 2016 yari muri Reyu Zedeportiu yahariya muri Espagne, ari nayo yari yaringiyemo mu mwaka wa 2017. Uyu mutoza rero yatoje ama equipe agiye atandukanye, gusa equipe yatozaga ni FC Nouadhibou, rwose niyo equipe uyu mutoza yatozaga. Kuri inshuro rero hari ikintu kimwe kiri gutuma ngo abatoza bose baje kuza muri equipe ya APR Football Club batari kugenda bahuza. Havuga ko ikintu batari kumvikanaho ari ingingo igendanye n'uburyo bwo kuzana abagomba kungiriza aba batoza bose bari kuganira na equipe ya APR Football Club. Twababwiye ibya Julien Chevalier,
tubabwira andi mazina agiye atandukanye y'abatoza binjiye mu biganiro bicaye ku meza y'ibiganiro na equipe ya APR Football Club. Hari benshi bakomeje kugenda bavuga bati se Julien Chevereka ari wahabwaga amahirwe byaje kugenda bite? Ngo nta kindi cyabikomye mu nkokora nukumvikana ku bigendanye na assistant coach cyangwa se n'abatoza bungirije bagomba kuza kungiriza aba bagabo bagiye bavugwa muri iyi equipe ya APR Football Club. Kuri inshuro rero umutoza witwa uyu maze gukubira witwa Lopez Gray we ngo ntari kugorana cyane nubwo ngo igisa n'umushahara kiri hejuru, ariko ikiri kubikuma mu nkokora ngo harandi ma equipe kugenda mwifuza. Gusa nta gihindutse ayo ma equipe nayo ibyo yamuha APR Football Club yabitanga. Muraza kubona Lopez Gray muri equipe ya APR Football Club. Mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane. Astravia.